Ka Regional Women Bible Society Conference ka ba onshim benta da kumba sanspa ngut ki delegates na keleng kari kasi jaintia kan salong hau risau arhajar arpunriu hakabalang Presbyterian Sonidan ka ba hap hapo ka maubo sarikrai Presbytery Ribhoi District Sinon. Namar kate ke jinga sengba jongki long kemi kala penlong ye kabalang Presbyterian Sonidan ban sedang penkreak syai bar haka jing ye kenduk lang bot UMLA katany uba Charles Marngar haka shipho tarik urempang ar hajar ar penriu ulai lam lang ru iki officer na kitanat sorkar baper ki badang ha papo jongka umsning division kaba kentum ye ka PWD road PHE bakatanat MEPDCL umyam kabala sakilang da kejinge don kinong yelam balang kinong yelam shnong kiba kentum nadu ka sengsamla senglong keme jong ka shnong ha kejinge lang phliu jingmut namar kijung don kam ha kate kejinge seng kumbala angnut da kinong yelam balang bat bor shnong uba Charles Marngar ula shimkhia da kaba kular ban penstet ya borok kijing don kam kiba kongsan kum kejing penbha ki surok kilenti kisingkin ko umbam umdi bat kijing shai lengba katanat boarding electric nalor ki weipan ki baula ptha ki officer jong kitei ki light li ki tanat sarkar ki balai don lang banle ek ba don kam bat ban penstet ru ya ka kam Ba ka kasi jantia kadai ka bangi om kata ka RWBSI kadai ka Regional Women Bible Society of India Conference kadai ka salong hau mentau senen ka afulai ap sopre na Oktober nama kita siapa yang beliau belum belum ini lah. Tapi ia kena gaji yang bersih, dekat bagi officer begini. Beliau semua ini sana yang berdiri, lah keluar dengan sekat. Berkat bagi dia bagi kedua langkah ini. Jadi gaji yang berjumlah, gaji persiapan berjumlah ia beliau belum belum ini. Hak gaji kau kau kerki, negara yang berjuki. Gaji siapa yang mengi berkat kau negara yang bersih, beri हमारे जिसे क्या जंग ये मतलब दंगुराम जी इला फसियाव ini mencisi ilai kerki ila khati isi bagi pendolang ye pihani ki delegates kin wan na kalang dari khasi da tentia na ki branch jong ka bilsai ki bodon na kalang jong ka ki khasi da tentia thì cái đấy chính là sang trong cái lồng mi và mình cái thay but ngã cái mau và cái đấy chính là sang cái snap cái là đẹp mình rồi đẹp còn xin lỗi hàng đây là và làm check in cái mau chút chính snap hoa cái đấy cái ton cái đó bột nó check in bắt và cái coi yang này mà số đi đâu the delegates ki ba poisha ke de ji sang ke no subspa mo in sayo na enjoy the delegates ki ba wan ke de ji sang ke no go no de ni no yala ki ba lamba jom BSI na ke branch te kata mong ke ji to kalau sepang ke Regional Women Bible Society Conference. Dengan yang kami Charles Marngar itip dengan Kristen ilong meromba iba involve bah lagi kan coba malam. Di hamang ipiang ni kene kejisan di kuadro angin piang berkat ke jinbiang jinbiang senang matang kelenti sengket usurok langta ikwaro bamyo ya ke umpam bumdi ke biang langta ikwaro bamyo ya ke jinsha ke biang menton bat ki badai bam yo mai ro kinyo no suara ketika jesa te ngi ido la ki jong ki kaman ki jongi ya ke jinglong jong surok shno aduk nang te na sito aduk nang te na shno iya ke jinjot rakan jong ni ku surok te gane kan sito sibon iki balat ke bawat wat nong sang shno taru ki mat ki
tujuh kecilnya. Kacunong ke sabatai kampung, kacunong kam kita kacunong ke kau ke orang kampung ke sokong snow ke buk kemat, buang jongi, bapak kemat sultan jo. Nak bentar ini kacunong kam, jongka balang buat kacunong, kun kabalang mi bu kacing kepat hakmat jumpi emlea badon burong joli kenyarap pangpet pangkini nak bentai kini kejunuk kap di konsam buat kanlong bu ke burong nak bentai konstitusi nak bentai kesenong katau buat kabalang kejongi tambah kibriu kibarba kiman bang yukjat ni kuah ki ba kret kin lon ki ba bet ki ba biang bat ki ban ai jung hon na bentar ki no wan paro sa kaneka jengsen Anong sedap? Nakalian jonga adin bangayo jingtip ba mdai daga jingtha mdai daga jingya kret kdin sharom shanan ba kandon di jingsen Regional Women Bible Society of India Conference jong kasih jentia ke jongi ke berlong ke apply tadi kadu akusan jong panai bersipo jong kani kesenam kegeladon ke jengi pasiau apilihan jong nombak senong sekretari senong ba kandon ke jengkua bani kenduk baknya menuan siing depan baik sengi menuan siing bani kenduk dia ke julong kurkom yang ba ngam tersultanat babinuan sawuk sandun menuan siing bat kawai gadi kata bat kabaan lomba ngada kuai dalam dia bani kenduk nama kani gadi kalan di kabu yang bani kenduk bat pi bani syam bat pi bat sakawai ru ladang kawan ni dekat bat ki bangsa dan department ni ya bat bridge dan ni kam tentang kam kenduk bayai nanti dia nak takadau alam baik bangan wan him nak sini tapi sebelai kenduk kondem hadir buai di jisen presbytery union ya din gaji tentu orang bang yang baik dalam tanski tempat kam sya isngo gumba dan cngai kita tak kau benda yang terbang kita jisen break lap sangat berpi melap bayu isngo jadi kisi step kias melap bayu isngo kita jisen dan poin jadi kita tahu kita perbaik untuk kita kesini jadi dan sipun di kam di bangin di keren kita kesini ke kum unang mikmat jongki malay jongki ngadon kejing isngo klik apa kibalang kipriang ikjisen apa ke konsumsi gedongan jadi kani kejo ka jah kibalang kejoki ke ba kipriang yang kani ikjisen ke ba khamnya ikjisen ke ba mundai tang kibreu na po konsumsi mundai na sabar jong ke distrik kejongi di bawah distrik ba keleng kari kesinjan dia kinwan dengan semua kadai kamram ko jonga mon mi kudo bepi ban tip kia kasan di jinge de bepi namar bala dale ran ke balang le ran ke senong pre we melewa ta muram lagi talungkan dia nak tengah daun nak berhak bangin happy ban wan mi kudo bepi ban ye ben dan mentang di sisen